thlir tu zongzong te in zawain fact check mizo chanela kan lo lom vek cheu tunjum chu K-pop fans te tan liao liao K-pop le akai hnoi chanchin chen khat in la shat lo tur kan lo ti chuak dona group pakhat emo mi mal ang chau ani don lova chuba ka dark side chau ni lovin chanchin beng par thlak tak tak te ani hlom dona wangin atop thlengin min lo thlir sak don nia ama sa in tunlaya chuan K-pop hi thalai mai ni lo no pangte te thlenga kanin om hlimna ani to pakhata no pangte te pon an group tu zong le an hla te an shia in an lampui theizel to a chatle chatlo la mero soi ka tum shan lova a chan chu mitin kanin ang lawang chia hian kan du zong te po ain ang lova chuwang chuan in soi se sak chiam hi thil thaber po ani lem lo masela thil chiang tak pakhat chu K-pop hian mizoram chu soilo khovel mun shang alwa hne to zia le audition tura namdang an tam chin zia te hian ati chiang viawani ole K-pop dark side ngongor hi chu kan shenem to buka a history chang hian bulin chen don te ang K-pop concept hi American pop achangalak ani bera kumsum sari chuang kalta kumsang khajakwa somnga vel dai to khan the Kim sister te chuan trio group anga omin US ate an lo perform zak to a larpo an larin an hlotling viawa America's original K-pop star an lo ti chin hialani Masela tuna K-pop group concept anga group om hasaber chu Seo-taiji and boys kumsang khajakwa somkwa le pahnia din kha ania an hunlai na na khat chuan larpo an lar viawani minol puina kan la shat lo tura karin pakhat chu YG Entertainment din tu pale CEO ni chin Yong Hyun Suk hi Seo-taiji and boys member ania omzia chu Yong Hyun Suk hi K-pop group masaber member ani zanti na ani an group hi member pathum ni in Seo-taiji Yong Hyun Suk le Lee Juno ti an ni a video masalam the penthouse sungchang kan lo ti chhuwa ta ka po khan kalo soi to a Seo-taiji hi penthouse sang tu nu Lee ji ya pasal hlui ani bok Seo-taiji and boys no chang hian K-pop group angin group shang an lo in din chhauta ani first generation group tlema zong te chu HOT te Sachkis Jinushan SES Finkel God S1 te ania anni hi kumsang khajakwa somkwa le sang ni inkara debut te anni tin shanglui group ti hau hi chu tunlai angin member tam tak anum ngai lem lova atlang puin pahni changa panga vel anni chinani ole ama separa chuan K-pop soidona soi mai hau lo tur kan idol ti idol le chhong K-popper masa teina kan duron king of K-pop of all time an lo ti chin Big Bang achang hian in soichan ti ang anni hi chu active to lo ma se amimal angpon idol dang tele Korean nipui underground artist henga anza anni renga professional le underground rapper idol ngai sang lo tak te point Big Bang kher hi chu an soi chengam ngai meu lo ti hi ilo sheve to Big Bang hi K-pop industry at chuan trendsetter lian tak anni kan ti lo thailo anti dan style hi group no pangjok ten an enton na sa China kasoi war mama itini chuan lo ngai thazel ro le tuna group shang te na lightstick an nei ang hiti chuak le nei masaber tu chu Big Bang hi ania a design tu po tu dang ni lovin G Dragon ye ani nge an nei nuwa agency dang ten an ron siam ve ta chawani self producing idol masaber an ni boka kan la shed lo takin idol chen khate hi chu an agency ten an hla le engkim an produce sak vek China tunna ya self producing idol an ron ombe ta zeu chawani engpo chuni se Big Bang hi an album ma ni nge ye produce masaber an ni tin top Choi Seong Hyun hi underground rapper idol la debut masaber ania underground rapper shelo kan lo takin anni hi chu mainstream ni lem lo platform te naw te perform chin kholai mo concert te nawa perform chin mi shat lo lutuk lem lo ang hi anni bera ama chuat K-pop group a hian rapper mumal an ngai lova tlema zai thiam lo deuh hlek chu amingin rapper anni tir mai china masela Big Bang hian hip hop culture la lutin K-pop group zong zinga rap line nei masaber anni chuba ka idol zinga international award dong masaber le western artist kola pui masaber anni boka tin tunlai anwar mini album EP series nei masaber anni pok chuba ka an samrong chi shanshana handai hi anni tilar ania hello po masaber ni na an nga in award chungchanga ngat phei chuan soitu tam tak omma se du tok ri photang Big Bang du tuin chuan in lo comment swak so don nia adon lia chuan in request na sad pol NCT chungchang chen khat in thlir haule te ang NCT hi larin hloting pol ni ma se ama chuan mitam takin an flop an rin baka an concept member at Tharzel le
sub unit shang omte hi andu lo chin khopa exo ne na khai khin te po antok fawani kha ma sela tuna chuan K-pop group singalar ber pol ani thawani tuna member somni pathum layan oma anjinga mi somchia Korean ni in adang som pathum te hi chu foreigner vekan ni Korean high school changa graduate po mi panga chia ania abik tekin NCT Dream member Jeno Jamin Heichan le Ji Sang hi school drop out ania kumno pangteya an debut wangle an activity wangte po hi aniber NCT hi chu member an tamtham dewa wangin an vayati chhuasen anilova chuwang chuan dangdai le common lo deuh hlek tur kalo la khoma pakhatna chuan NCT zen ho chuan markly talented zia hi kan she chewanga SMA lu tira changa trainee ani chungzung khan kumtinin most diligent trainee award adong sia atelo chuan sub unit dangte hi an kim lowe moti tur khopin an debut tira variety show shanga alawin lan na sabok nen kongle lama chuan atan po ha thlak chin viawang chubaka NCT mai nilo SM Idol te singa rap survival show high school rapera tel chhun ani tin an leader felle mel cha all round nutuk tak mai li te yang chungchang dangdai tak pakhat chu a training tir chuan lama thiam me lo hi ani oipo harzoka achan chu K-pop idol zongzong zinga main position nga ber pol ania ama ngei pon trainee ani lai chuan dance move ti dik thei mangpo anei lo thu alo sei to a an lam zirti tu pon be seibo alo ti to ni kha lam thiam me lo changa main dancer lai ni thei hi soi turan tambak lowang chubaka NCT hla somthum chuang lai lo phwa to bok tenpo hi talented birthday singa mini in SM alu ma hian YG audition lai lo pass to boka ma se YG join in Thai audition program atela thangzoka pakhatna ani nge ani entertainment company lu tur hian audition pialama company in casting manager le member kholayemo school le munshang shanga idol trainee ni tur zong turin arwa china tiangchia chuan win po hi vanei takani ama wang hian SM casting manager in voikwa lai China akal pha ani Johnny po hi training Rayver Paul ani baka NCT member upaber tu ania exo member tenen training ho charin exo a debut tour ero an cancel sakani soitu angin member an tamtham ema wangin kan soivek seng don lova chuwang chuan to peratan Lucas Sanchin pakhat lekhi hanbel sewila SM trainee tamtak zinga ani chia hi Hong Kong achanga local chhun ania apa hi Chinese ne in anu ero Thai ani thung tunchum video to perna tan chuan 17 chanchin ngainom chen khatte in en haule te ang anni po hi member som pathum lai ni in sub unit pathum vocal rap le performance team ate anin chena 17 lar na chan pakhat chu member som pathum lai ni sia anlam ro lutuk hi ania computer analyze por walber most synchronized group anno ti china ni Pledis Entertainment achanga debut win ang debut don khan anni po hi an company din hun siat lai along ni pok nen mitam takin an flop an bringa an company te sum din muna chatlawa wangin an debut project po investment atlem deu ni ngei turani an music video po a quality lo baka achieve lutuk anti sakfova tin an perform do na pianga an mamo ngei in your piece po an mania anin tum anga china mitam takin an company an dem pha fiaw na in andin mun kan shat puilem lova khalam khachu soitam lo mayela tin second generation girl group la chin after school kha 17 debut don lai khan an active lutuk to lova Pledis group dang newest an la lutuk lo bok nen mitam tak chuan 17 po hi an dai re an ring lo hialani magvedeu chu 17 member tamjok hi kan lo soitak street cars fe kan nia mani du thu ngeya audition pangai taka paltlangero pathum chia anni thung atir chuan tun aya member tama debut tu Rahman ania SM company ti danang devin Korea le Japan a promote turin asang veve in Korean le Japanese member ti antum na a Japanese trainee turan mu zo lawa wangin tuna lineup ang hian an kalpuita ani 17 fans karat tetan chuan thilom takani ami mal chanchin news a thak deuh pakhat chu mingyu hi street casted thawania a audition don khan ain ready lo lutukin hlasak tur le koryo engma shilovin South Korea national anthem asatupa chuta biagina lamdan step tlema lo zirsa a perform topa ma se lo mel chalhova atlingta ani audition zongzong zinga national anthem sa chhunani hialang
17 member 97 liners ho Mingyu DK le D8 te hian K-pop 97 liners la cha BTS Jungkook Bam Bam le Yogyeom NCT Jaehyun le Astro Chayonu te nen in komin Jet Group po anneya larpo anlar vet thlum hle Teen member chen khate hian an label mate te tan back dancera an lo chang to china an leader S Scoops hi Newisa debut turati ania Masela Keretan Swan tilepek chinang 17 na a debut zok luka lom hi aumdo ne moni kan soi mai haulo tur pakhat chu 17 po hi self producing idol anni hi anlar puya uzi hian an hla hi tamzo ka produce ba ka an choreography thlengin hoshile member dangin an boy pui china idol industry at chuan zakai ber pol pu anni ole ato peretana ka soidu pakhat chu kumtin hian idol debut tur tamtak anom china debut thayero group somli changa somsari te nima se lar ero pali panga velchia anni china company te naw lutuk studio po nei mumal lo mi studio ho chopa practice te po anom china tuna alar le hlotling to te harsna towang thole aya shom jok po niang chu tok ve tam takan tamzia hi kan shat lo hi ka hlau china kum khat nu le ka dispen le ta le leibanga em te thlengin kong le lama chuan an khongai thak tak set ani khati chin khani le phot sela indu zong le chanchin dangdai tak tak shatin nei chuan lo comment zelula intan thungai nom le bengwar thak tak tak kan lo ti chuak zelanga kan video min lo like sak zela min lo subscribe sak turin kan somnon le mol mol chewa video dot le in lo chang cheu don nya